Pitaju te kome će udjeljivati, reci, imetak koji udjeljujete neka pripadne i roditeljima i rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. I know that I can never ever pay you for all the debts you lent me in my days. Yet humbly for more, I still must ask you and praise you, though you do not need my praise. He is there for me when no one else will listen. He is there for me when no one else will care. And with his love, my inner self can glisten and lose this darkened troubles and despair. I know that I can never ever pay you for all the debts you lent me in my day. Yet humbly for more I still must ask you and praise you, though you do not need my praise. I know that I can never ever pay you for all the debts you lent me in my day. For all the debts you lent me in my day. Yet humbly for more I still must ask you and praise you, though you do not need my praise. My worthy ones do not mean a thing to you, for your eternal giving knows no pain. And when I'm needing, I turn only to you, for you are kind and just and ever fair. When I'm alone, he's always there beside me. We meet and talk 5 times in every day, and all alone knowing his presence by me, I turn my face towards his, and then I say, I know that I can never ever pay you. Assalamu alaikum, kak ste? Evo nas, evo ovdje ćemo spustiti pa ćemo ovdje unijeti. Jeste dobri? Jesam, a vi? Evo dobro. Samo da mi to donesemo pa ćemo mi. Assalamu alaikum. Kak ste? Gdje ćemo unutra odmah? Može ovo sve. Možemo mi ući, a? Možemo, ima bojru. Salam alaikum. Alaikum salam. Evo nas opet. Može ovo vraćam, ja nikad ne mogu se zaboraviti. Dobro. Evo na kulu. Kako zdravo? Hvala uvijek, ali dobro sam. Ne da, assalamu alaikum. Kako je se lijepo?
Znači, ljudi iz Švedske su vidjeli snimak koji smo mi prošli put snimili kod vas, prepoznali su znači, potrebu i poslali se jednu donaciju, znači da, znači preko nas. Kim dragi Allah. Da vam pomognemo tako da vam kupimo jedan paket. Eto mi smo. Dragom Allah, hvala, pa i njima Ivan. Donio, amin. I vama da olakša i ako Bog da dadne bolje stanje. Ako Bog da, ja se nadam. Ovako mole, kaže, haj savjeca, popij kafu i sovu. Hajde nek da je otkrupno, ja prekrštim mnogo fino. Bio to srpska kuća muslimanska, ali po jednog srna sam radio u Razvojčko gori Petrovgrad. To je on zapamtio. Dok jedan zauči kaže mi, a sada ja ću sad kažem toliko borca Stubrovski. Vla, svidio. Pa da, on je radio privatno. A gdje su koje firme se radio? Privatno. A privatno sam radio. Aha. Šta će? A ništa, evo mi smo našli nekako skupinu. A rat me je sredio pošteno. Jel ne? Pa je 3,5 godine bio, moraš reći, ratni zarobljenik. Moja pričao s njima da su bio zarobljen, da su morao raditi za njih i tako, jel ne? Pa da. Spominja se. Saktika. Ništa, tako, znači mi smo kratko došli. Hvala. Znate da nismo u stanu, znači non stop, ali znate samo u zadnje vrijeme koliko god možemo, uvijek kad god, znači mi trućemo se da donesemo. Evo ljudi ima neki koji su prepoznali, znači ovaj naš rad. Pa, bit će ako Bog da opet neki donacija, tako ti se javi opet, da bude, mi znamo da ste bili stvarno u teškoj situaciji, mi smo vas uzeli opet kao prioritet, pošto smo već bili jednom, ali eto, trućemo se, znači koliko god mi možemo, koliko budemo mogućnosti, mi ćemo pokušati da vam dostavimo ponovno. A dotad ima stvarno dosta familija koji su potrebni i ne možemo svima stići, tako da znate da mi sami skupimo koliko možemo i to. Ovako kad bude nešto donacije, opet mi ćemo gledati da se ubacimo. Učinu doći, a ja znam da sjedi tako se ne spava, fino Kuran, treba se čitam. Možemo, neka treba. Ja sine učim, ima 17 medaruka, halal bilo sve, rabetkima što učim. Ti proučiš, jel ne svako noć? Od sebe halal bilo. Da. Ako neću se ovako, neću grijeti sigurno. A neće, ako Bog. Mi vas nećemo puno zahmet, pošto imamo i mi posla nekoga koja. Došli smo da vas vidimo, da donesemo to, pa ako Bog da znači ubrzo se vidimo opet. Da smo živ i zdrav, da se popravi tvoje stane, pa da vraćamo vidimo se ako Bog da. Nek vam dragi Allah pomogne i plati. Ali ni tebe ako Bog da. Mami vas svoj porod. Ne moram se sekirati, pa bit će nam pake ako Bog da. Eto, salam alaikum, bit ćemo se. Alaikum salam i to. Allah manekta nekim zakologa. Yet humbly for more, I still must ask you. I praise you though you do not hear my prayer. So I still ask for no one else will listen. I still ask, for no one else will care.